Tanawon sa nako bay habay ang kahoy bay. Adi kakaharot ning kahoy bay bay kay daghan pa gyud ning bukosonon bay. Nya pay bukosonon pwede gyud kurentahon nimo bay, sim kitahon nimo kabuk. Puno na bay nya pilari pagbugkos ana. Oh. Mga liko nindot kinabay kay mga suka na mga kahoy nga nindot maniga ba. Tanaw sa akong binangan sa akong lula bay. Ay binangan dire bay. Sabi. Kini 20-20 kuno ni kapatong hoy. 20-20 kini 20 kuno nakabuk na 20 sa nakabuk kuno. Pareha ra nagbangan bay, usar may nagbangan ana bay. Kana ini bay duha kanan duha ka patungan 40 na kabuok. 40 20-20 man na kabuok. Pili gyud masipitahon kabuok, 40 ba kabuok. Tag 15 may bilagyo sa lula. Sige bay.